This is your boy Just. Uyu munsi ngarutse fasha abantu noneho bakeneye kugabanya ikintu cyitwa ikinure ariko mu buryo bworoheje. Umuntu wese yabasha kubikora, nawe tangira natwe ubikore. Kora subscribe kuri Rwanda Fitness Sport tuguhe exercices zagufasha gukora umubiri neza. Let's go. Gukora amasegonda 45 ukaza kuruhuka amasegonda 15. Okay. Seconda 15 yo turuhuka. Twagiye? Okay. Twagiye? Okay. Seconda 15 gusa. Twagiye. Yusimbuka wirinda gukubita ikirenge hasi nkuko. Oya, amano niyasimbuka. Okay. Kongera amasegonda 15 ugasubira mu exercice twakoze tumeze nk'abantu bari gukora amaguru. Okay. Let's go. Okay. Yoroshye 15 seconda 15. Humeka. Nangongere tangira umeze neza.
Okay. cyose cy'umubiri ugomba kuza kugikora. Okay. Ufite amazi hafi ushobora no kuyanywaho ntacyo biba bitwaye, kuko ugomba kugira ngo wongere wari imbaraga, ugomba kunywa ku mazi gakeya nta problem. Okay. 1 2 udashoboye ushobora kujya ugira gutya ntabwo bikora rwose, ariko ikizima ni uko ugeza kuri amasegonda. Okay, let's go. Okay. Cyakomeje. Ushaka gutakaza ibiro cyangwa ushaka kubaninga fat urakora. Ntabwo ushaka gutakaza utakoze. Sibyo? Okay. Yafasha. Okay. Iyi buri wese abasha gukora twagiye. Let's go. Ubu ni gutya. Kagaruka. Kagaruka. Wagera hano ukazamuka. Ukongera. Okay. Nagutaruka. Okay. Okay. Nice. Tujyakomeje. Ya masegonda yacu. Bagiye. Abantu bafite amaguru manini cyane cyane abamama, abakobwa banini, ibintu bishobora gufasha. Ugakaraga kabisa. Let's move. Uraribwa ariko ugakomeza. Kandi biroroshye.
nice. Exercise yacu ya nyuma. Sibyo? Kamera, nawe usimbuka umugozi. Ushobora wagira gutya, nta kibazo gitwaye, biragufasha cyane rwose kugira ngo amaboko yawe akore movement. Ibi bintu ariko niba ubyibushye cyane ukaba ufite ibiro byinshi cyane ubona ko ari byinshi, nta mpamvu yo kubikora kuko bishobora gutuma ugira ikibazo mu mavi. Nice. Mwakoze cyane rero kuba mwabanye natwe. Exercise nko mwazibonye ziroroshye, zisubiyemo inshuro ebyiri, uraba ukoze ikintu gifite akamaro k'ubuzima bwawe. Rwanda Fitness Sports ni channel izagufasha kubaka umubiri neza, kuguha resulta vuba. Thank you so much. Kora subscribe kuri channel yacu, tuguhe ibyo ukeneye. Thank you.